Coordination Committee of Registered MCL Association Union Kalashimi Karai ban sange ikajing tray barok ban pelong kajing ki hakapor tray man kasngi hakeleng ki headquarter hakajala nomor kajing le menti jong kinong paniai halor kajing kwa jong kaseng ban siu pendap ikatulop haswa kaspotrik man lo banai kakum ko wecha section khanyo habakran pajba kajing lang blalum lang menta kasngi khwat jong office jong MECL presiden kaseng ba arjud kharulong bak revenue jong ka MECL kakot syaka prapuar klur hadu sispa spoklur man lo banai Henry ke peninggo kolong mau balik ke sorkar kamla ban siu biang por ya ketulab. Ulong baka MECL kedon sibu ni kiram kisha baladak management kaya menti kan sapoi ke por pagaseng kan semadan ya kebari selendat ke MECL. Hei hak bening kom yang ikut bening pau ya ni mah. Kumki balarang ba ketika menyalam ini bapak ketika sikar mau ke sini ada por tadi nimpa bagi nami kumne mah juga benar roy ya ni kai bagi nami kumne atau demonstrate perfect dengan andre constitution the compel cengi mah bagi nami kumne nomor play bagi ya kata ka jingbam chimkia ka management mah bagi yo bani kren lagi senam mentam dari tang mentam sipna arnai bersiti babon ke bangla ko halor ka tulap ka jongi dengan kwa ban syai ni bila ban ong ba balai batang khadar sing khalai sing pada tulap kini ki employees kala emi mah dia pak nama ki ba babon magi sedar ngata mah bayu yang kwa pan syai ni kalau ba kani kamlei ka bagi yang take up issue ka pemerintah kani ka bagi kisnam mak di ban satu bakak kum ki wage code ka mangla keren mah section 17 ro ba ong ba kumno kumnoro yakini ki jingsio namar ni hak ka factory mah kidai ban sio hapo jangan nyosni jong benai ya ada ngipat ni ang management to sio yangi aswa jong ka shipotrik marangi tiap ba nakaliang ka jong revenue ka bangiyo ka biang ka baken sio yo ka tulop ka jongi mah hani ka basngsi kolong ba man gipor lapoi ba ngila inyo di tulop ki jongi adu sigi aku san akun reo kidan gipor le fi ka bangi haban mi kune kolong ba ka tam benai ro mah sakot adu arbenai ngimyo ngim kwa bagan poi kum ka taxation namar ba Ini hang ne haginang tray gi jongi manta ma gibarna MCL almost manta 40% ka workforce idai gi bapli contractual ma gibarn chi site gi jongi ki meter reader gibarna pok substations gibarna pok office gi jongi but engineer barit ma te 100 ka expectation pat jong management kolong ba in perform pat ya duty gi jongi in biangi gi report gi jongi man ka por nak di kapor haba fi ong bumta bade biang di report joki bade bile ka billing schedule ko joki kan biang ki pajba kinde bentuk kalan joki bade bade atian ki complaints ki joki pajba pakumta ter ikerman baka management ru kadi ben pelaj ya kai ka tulap khantam bi kajing sia kolong hasan hajar khandre hajar fi kini ki por bumta kolong ka be ba tolong ye keren mangir ka kata ba namar ba kini kila de lepa ki family ki jongi bla ka service ki joki gidan pila ben tip angne ba bentik fi gidan ba haru arbus nem ru Pi, tekane kade ke ba snopsi ba tingi snop tho ibang lang ni continue kumne kamlong ngadeng snap kumne kamlong nyimban si hoi gidan kini na kini kede kisti bang ada no manchua ngi khamda implement ye kane ka decisions ka jongi ke rai ki jongi ke resolution ki bang na sim namar yang tongi ailat ye ka management yang to kan bet namar hadian bang ye kendo yo CMD pemerintah mensyal ong ba okay I will reduce it ma nakata ka arpusni arpusni syaka Shipotrik manu benai. Ini pediang ni kata. Hari ini ipat kamlong kum kita kijing keluar kan. Kapelong ini bangin mi mentakan. Yang aku apa ni thur ifi hang ni kalong ba habang ipan ni kanu dai. Kum ki break bla tip mah. Baterai hang ni dibangi tip yang A to Z yang jinglong ko jong kan organization ni tip ru. Jika ega jingyo ko jong kama habang ipan kemun gidi bersong thua ba ngide benyo ne kum na mata ni mei pam kalau kum jo hi dari kon ki pan intip ki long ki mi pa ga jogi ega ka jingyo ko jong ki dai kidan ki mi pa ki bla ban ai kon ki jong ki ada ki baremdor kini kita berkhat ada kidan pa ki mi pa ki baterai ma ya hadian ka jing trai ka jong ki kami jong ki berit ru tak ki kon kimpan ya ke babion ki kimik pa gila ban ane ngir ko makalong hang ne menta ngimpan ya ke belong palat ma marngitip ya ke jingyo kumno ka revenue collection kalong sipan ya ke bade ka hop ka jongi ka bade kata ka salary ka jongi ma ka ba kum mangila tray ngila put in ya kata ka service ka jongi boro fini i menta
mendai banga shu kop hangne na bakran gono bakran sarong gono pinpet yagi nong trai gi jongi gi bapli under constraint gi bapunda constraint hatam gi basha feel gi badan nai way line man haban pej arpo lai potli gi village haban ya daka skutar ka jongu bay punyang mio ada ijingyo kan no kharsan hajar hapadeng jong kita gi jinge penbiang ak service ke jongki hidan ki basyong apa ki substations ki jongki ki power stations ki jongki ki ba penbiang ki ka light ba fi menta nei pitip jingyo ki jongki kan no hadin ki la pule bah ka jongki ki la adep ki BE ki jongki ki la adep ki diploma ki jongki ki la adep napa ki ITI ki jongki ba tunjuk la yo ki training ki ba pair itulop kan no kan nyo hajar khatsan hajar kat arajar ni kadai ki pas ngsi ba isu tu am de teng-teng apa ni kernya kan nei kadang ke expectation kadang ke expectation ru kabang atrai happen shim kya kanya kini sini bagi por ki bano ya ki banang ya ni smart nomor ba kadai benon gono ke balong minimum ke ban siu hakaba ngila benron ya family ke jongi PE kini inflation ma ki nei kam duna ya ka life usan sapo aja menta tak ada masuk film menta kani ka jong April ni ba dia ma hani kani kala along kala jial la di senam menta kala ya bang siu aski arpunyo ar fratrik itu tu ngim kwa bonlong ngum takan ni kwa baka salary ka jongi habakut banai ngi binyo shwa ka shipotrik jong banai bangwan de ma balai ko mo film ne babun ya kidon lagi loans ki jongki ba capsule ki bank ki odd bet ya ki first week ki jongki kani ka khata kan no so sisen baka khata kani kolong piso tu am kolong yang kolong sem to ka khata te kadon ka jingi kan ada ki yang ki sem nata kuat ka kam ngani tu film menta kasngi ma UCMD u khot yang ki review meeting ni sutu na de kata kum ka officer sabi khot ka review meeting performance ka jongi ni dai hari ngama mo bodong menta kasngi ba I'm not mentally prepared bang ni discuss kata mentah namar ba kay ka first ka bang la put in nga habaka pinpay ya billing efficiency pinpay ya collection pinpay gini kita idang ila ban improve ya gini ki berkhaj ada padang kita ki kimla ban ai ka salary ti ban review ya kata ngam sngodon man ngam sing habang kata ngam dom sngodon man bang attend ya meeting ngilong ngilarahi manda ka long ba nang ni syakmat di ladang ngimyo hi ma kan long standing order ladang ngimyo ka salary ka jongi shwa ka shipotrik jong bunai kemut hakasngi ka bakhatway leka dikasih sejan cuti dan Sunday kemudian next day working days kemudian ngibor kaki employees bagi district kemudian cabar kaki office ini mi halal lagi office kejongki hangni pada headquarter pat ngimi ini assemble hangni nangni kada ya kata kan nomor habangin page mah kemakaran menne habangin page ya revenue collection mah agini kin revenue nang itu ngai fi bat kan ni jong ni April ro fi ka collection ka jongi kalong page ba kadan ka banai ka bangi yo prapu ar crore kan ka banai ka bangi yo prapu kandai crore kan ka banai ka bangi yo shispa 10 crore suka ka average ka bangi yo collection na jungi hakini ngin runai kalong kita prapu crore plus ado shispa 10 crore te ka dikata ka bukun longo ingi kalong ba balai ba kimla ban siu ya ka salary ka jungi kan pitip ba pidi ban siu ka salary ma manu banai nai ngin ong attach atrik nai ngong hapo ka sipo nai hari balai ba kimla ba kata ka dikiki bukun siu yang ngi him kwa handrai lakapai ka situation ngum tang imban si bang ngim kwa syu Islam ngi kwa ban paman ka por ngi ai ka ti ka diang ngai are ngam tiap bale bakilong adaman ngai long Islam ngam tiap bale kilong adaman menta kan ka pen somsi ngi ka ka pen somsi ka ji ka wei ka long ngim tiap mai kata ma hari hot to ka don kata ka kani ka burden ka jongi ma ka bangi ni loan ma dari file ekran ni management kin om igum tama kani ka ngihaban service kita ki loans ki jongi ki bangla sim nigi different financial institutions kidon ki bond ki bangya kilapot ka bangi ban siu ki kalong mandatory bangi ban siu te kumjur ko mangi ongan aba service ki we ru te kanir ko jongi fi service ka tulap ko jongi ru sha ka shpotrik halar ki we kedan ka cut off date ka ba fin service nai ko mantaki on po ko balada film siu kata-kata ngin ot nai NTPC ki we ma te ka jongi ru ka tulap ko jongi ru kalong muntakan ada film siu yang isu ka shpotrik tumara harwi trik haban mi madan pi kalong umne kidan ki areas ma kidan ki areas ki bang ni tuna kidan areas ni ka man improve ka shulong ada ka area ka ba performance ka juga ka biang feedback ka riboiru ka mak ki biang ngidan ka scope ka bang improve kidan ki jaka ki bang dan kam si shaban tre system kam si Pagaru Hills ma kam si Pagaru Hills ngidan kam bang tre system ma bang improve ya ka revenue ka jongi par kumjur ki area ki West Coast Hills ki Hills kan ki area ka bang kam improve ka boleh jual sebenarnya memang apa itu kekuatan mau di sebenarnya ini ya di karena
long term ini jauh kalau kita nak bisa ini kejing kerja atau tentang niladat pelang wangi aslam ke ke water level tanpa kebun supply juga ni hak man kita ke kami kebun man ke bang penegak tentang dia ke Some brilliant mind has broken of their principle. Through such things,